Yebo unjani? Ngiyaphila. Igama mbani? Eliza. Yes Elisa. Ngiyaphila. Uzwile umthetho omutsha uthi uzabotshwa nxa ufake i-address ngini. Wena uthini? I think you're right. Right. Nxa unganika ijaha lakho i-address uthi libuye lapha kuyaba lula khathesi. Hayi. Kona lapho ikongani kuzahlupha. Kuzahlupha. Kodwa uyavumelana lo-council nxa isithi za. Hayi, but I don't think it's necessary i-address ayilanda. Kodwa abantu nxa bedinga bahlupheka phela Elisa. Obendinga. Nxa bedinga abantu lesi ufuna i-ambulance ufuna uzodinga usubeletha lapha. Nxa ngingafaka nge-address yami phela. Ingakhanyi lapha. Because bazatshona bendinga. Ningatholakali. Uhlala ngaphi lapha? Nahlala e-town. Emalokishini le kodwa lehlobo uyakubona ama-address ahlupha njani? Ngiyabona. Uyadinga ubhodi ungaboni. Ubhale ngaphi. So I think go right. It's a good idea. It's a good idea. Sikhangela lapha koBulawayo kade siyakubona usmart lapha edorobheni. Kodwa kanti uBulawayo yakho sengcwele njani uthini ngakho lokho? Lokhu shuthi i-city council. Kumele ibone phela ngokungcwele okwe-town. Shuthi abasaklini njengakudala. Asikuthi sebantu sebaningi kakhulu. Sebevumela abantu bonke. Baningi plus imsika watwati akusachazi. Lapho imoto zihamba zithuzwa ngamaskania lapha yonke into bathethisa abantu abadlulayo ubona ungenziwani? Hayi kumele phela bafake imithetho njenge-city council. Yomele ibone ukuthi ama-bylaws laba bona. Ama-bylaws lana kudala lawa lama 200 kuyana ukufakwa emoteni. Ungapaka lokho ama-parking disc and so forth. I think ukuze kube clean. Wena wenzani empilweni ke? Mina ngiyathengisa. Uthengisani? Ngithengisa impahla, amabhelu, amafutha. Uwathenga nga? eMozambique, amafutha South Africa. Uyahamba kweMozambique? Hayi angihambi ngiyathumela. Kudala ngangihamba but khathesi. Uyakwazi eMozambique? Yeah. Uhambe ethenga uphenduke la? Yes. Mina from Mtare ngiyakwazi. Usivele Mtare vele. Uqinile usamanyiki? Okay. Uyakhanya uwaswa ngithi. Right. eSouth Africa uhambe futhi. Yeah. Kodwa kuyaphileka yini? Yeah, kungcono. Awufani. Awufani nokuhlala. Awufani nokuhlala. Abantwana bangaki? One. Okay. No, siyabonga kakhulu kwena wakutshela ke uZulu ngomuzwa koBulawayo abantu babuyele emhlabeni kwale America. Ungathi koBulawayo sokunjani khathesi? Kambe sokumnandi? Hayi akusekho mnandi amasela semaningi. Yeah. Uyanolonga safe. So lapho nxa uthengisa vele ungathontshela. Ungatshontshela vele wabona ukuthi sule mali la sebekulandelela. So hayi Bulawayo isibed. Manje uhamba njani impahla zakho lezo zithithileyo? Uthwala ngesikhwama uhambe? Ngihamba ngemoto angithi ngiyadriver so ngiyabe ngithenga. Awusathenga le moto? Uyasebenza ukuthi utshaye imali la. Hayi akunamali. Akunamali but uyanolonga safe amasela semaningi. Okay. Hayi semaningi. Hayi siyabonga kakhulu. Ngiyabonga Ntombela. Okay.